Igitabo cyo kuvanwa mu Misiri, igice cya mbere. Abisirayeli babenkoreraga hato mu Misiri. Dore amazina y'abahungu ba Yakobo wahimbwe Isiraheli, bajyanye nawe mu Misiri hamwe nabo mu miryango yabo: Rubeni na Simiyoni na Levi na Yuda, Isakari na Zabuloni na Benyamini, Dani na Nafutali na Gadi na Asheri. Yozefu we yari asanzwe ari mu Misiri. Abakomoka kuri Yakobo bose bari 70. Hanyuma Yozefu na bene se bose nabo mu kigero cyabo bose barapfa. Abisiraheli barororoka baragwira, baba benshi cyane, buzura icyo gihugu. Hashize igihe kirekire mu Misiri hima umwami utarigeze amenya ibya Yozefu. Nuko abwira abantu be ati: dore Abisiraheli bamaze kuba benshi kandi baturusha amaboko. Haramutse habaye intambara, bakwifatanya n'abanzi bacu bakaturwanya maze bakaducika. None rero nimureke dushaka uburyo bwo kubabuza kwiyongera. Nuko abanyamisiri bashyiraho abatware bo gukoresha Abisirayeli imirimo y'agahato, babahatira kubakira umwami wa Misiri imijyi ya Pitomu na Ramesesi kugira ngo ibemo ibigega bye. Ariko uko barushagaho kubakoresha imirimo y'agahato, ni nako Abisirayeli barushagaho kugwira no gukwira mu gihugu, bituma abanyamisiri babatinya, bakomeza kubakandamiza cyane. Abisirayeli bariheba kwera imirimo y'agahato bakoreshwaga, cyane cyane y'ubwubatsi n'ubuhinzi. Abanyamisiri babakoreshaga nta mbabazi. Itegeko ryo kwica abana b'Abisirayeli. Mu Baheburayokazi harimo ababyaza babiri, umwe yitwaga Shifura, undi akitwa Puwa. Umwami wa Misiri arabategeka ati: igihe mubyaza Abaheburayokazi, mujye mureba igitsina cy'umwana, nimusanga ari umuhungu mumwice, nimusanga ari umukobwa mumureke. Nyamara abo babyaza bubahaga Imana, ntibagenza uko umwami yari yabategetse, ntibica abana b'abahungu. Nuko umwami arabatumiza, arabaza ati: niki cyatumye mutica abana b'abahungu? Ababyaza basubiza umwami bati: Abaheburayokazi batandukanye n'Abanyamisirikazi. Kubyara ntibibarushya. Umubyaza arahagera agasanga bamaze kubyara. Bityo Abisirayeli barororoka baragwira. Bababyaza nabo Imana ibagirira neza, ibaha kubyara kubera ko bayubashye. Umwami wa Misiri ategeka abantu be bose ati: umuhungu wese w'umuheburayi uzajya avuka mujye mumuroha mu ruzi rwa Nili, naho umukobwa mumwihorere. Kuvanwa mu Misiri, igice cya kabiri. Ivuka rya Musa. Muri icyo gihe umugabo wo mu muryango wa Levi yarongoye umukobwa wo muri uwo muryango. Baza kubyara umuhungu. Nyina abonye ko ari mwiza cyane, amuhisha amezi 3. Asanze atagishoboye guhora amuhisha, afata agatebo gapfundikiye kabohesheje imfunzo, agahomesha kaburimbo, ariyo muri Bibiliya bise ubushishi, kugira ngo amazi atazinjiramo. Aryamishamo wa mwana, nuko agashyira mu ruseke ku nkombe ya Nili. Mushiki wo mwana ajya hitaruye kugira ngo arebe ko hari ikimubaho. Umukobwa w'umwami wa Misiri amanuka ajya kwiyuhagira mu ruzi, naho abaja be basigara batembera ku nkombe yarwo. Abona ka gatebo mu ruseke, maze atuma umuja we kujya kukazana. Umukobwa w'umwami agapfunduye, asangamo umwana urira. Amugirira impuhwe, aravuga ati: uyu mwana agomba kuba ari uwo mu Baheburayi. Mushiki w'uwo mwana yegera umukobwa w'umwami aramubaza ati: mbese nawe wagushakira umuheburayikazi ngo amukonkereze? Umukobwa w'umwami aramusubiza ati: genda umunzanire. Nuko mushiki w'umwana aragenda azana nyina. Umukobwa w'umwami abwira umubyeyi ati: jyana uyu mwana umunyonkereze, nzaguhemba. Umubyeyi ajyana umwana aramwonsa. Umwana amaze gukura, nyina amushyira umukobwa w'umwami. Uwo mukobwa amugira nk'umwana we, maze amwita Musa, kuko yamukuye mu mazi. Musa ahungira mu gihugu cya Midiyani. Musa amaze gukura agiye gusura bene wabo b'Abaheburayi,
abona uko bakoreshwa imirimo y'agahato. Abona umunyamisiri akubita umuheburayo, arakebaguza, abona nta wundi muntu uhari, yica uwo munyamisiri amutaba mu musenyi. Bukeye bwaho Musa asanga abaheburayi babiri barwana. Abwira washotoye undi ati, kuki ukubita mugenzi wawe? Aramusubiza ati, ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza wacu? Mbese urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyamisiri? Musa yumvise ko byamenyekanye agira ubwoba. Umwami wa Misiri nawe abyumvise ategeka ko bamwica. Musa arahunga ajya gutura mu gihugu cya Midiyani. Agezeyo yicara iruhande rw'iriba. Abakobwa 7 b'umutambyi wa Midiyani baza kuri iryo riba kuhira umukumbi wa se. Abandi bashumba barabirukana. Nuko Musa arahaguruka arabatabara, adahirira umukumbi wabo arawuhira. Abo bakobwa batashye, Seruweli arabaza ati, uyu munsi ko mutebutse byagenze bite? Baramusubiza bati, umugabo w'umunyamisiri yadukijije abashumba aratudahirira, atwuhirira umukumbi. Ruweli abaza abakobwa be ati, uwo mugabo ari he? Niki cyatumye mumusiga? Nimujye kumuzana tumufungurire. Musa yemera kuba kwa Ruweli. Hanyuma Ruweli amushyingira umukobwa we Sipora. Babyarana umuhungu. Musa amwita Gerushomu agira ati, nahungiye mu mahanga. Imana igira Abisirayeli impuhwe. Hashize imyaka itari mike umwami wa Misiri aratanga. Ariko Abisirayeli bakomeza gukoreshwa gahato. Nuko bacura umuborogo batakambira Imana. Imana yumva ugutaka kwabo, izirikana isezerano yagiranye na Aburahamu na Izaki na Yakobo. Ireba amagorwa y'Abisirayeli ibagirira impuhwe. Kuvanwa mu Misiri, igice cya 3. Imana ihamagara Musa. Musa yaragiraga umukumbi wa sebukwe Yetiro, ari we Ruweli, umutambyi wa Midiyani. Umunsi umwe yahura umukumbi hirya y'ubutayu, agera ku musozi w'Imana witwa Horebu. Umumarayika w'Uhoraho amubonekera ari mu gihuru ameze nk'ikirimi cy'umuriro. Musa abonye igihuru cyaka ariko ntigikongoke, aribaza ati, ni kuki kiriya gihuru cyaka ntigikongoke? Reka nkegere ndebe kiriya gitangaza. Uhoraho Imana abonye Musa yegereye igihuru, amuhamagarira muri cyo ati, yewe Musa we. Aritaba ati, karame. Uhoraho aramubwira ati, nturengaho, kuramo inkweto kuko uhagaze ahantu nitoranyirije. Ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, n'Imana ya Izaki, n'Imana ya Yakobo. Musa yipfuka mu maso kuko yatinyaga kureba Imana. Uhoraho arongera ati, nabonye uko ubwoko bwanjye bukoreshwa gahato mu Misiri, numva no gutakamba kwabo, akababaro kabwo ndakazi. None ndamanutse ngo nkura Abisirayeli mu maboko y'Abanyamisiri, bavane mu Misiri mbajyane mu gihugu cyiza kandi cyagutse, gitemba amata n'ubuki. Ni igihugu gituwe n'Abanyakanani, n'Abaheti, n'Abamori, n'Abaperezi, n'Abahivi, n'Abayebuzi. Numvise ugutakamba kw'Abisirayeli, mbona n'ukuntu Abanyamisiri babakandamiza. None ngutumye ku mwami wa Misiri kugira ngo ukure ubwoko bwanjye mu gihugu cye. Musa abaza Imana ati, ndi muntu cyo guhangara umwami ngo nkura Abisirayeli mu Misiri? Imana iramusubiza iti, nzaba ndi kumwe nawe. Numara gukura ubwoko bwanjye mu Misiri, muzandamiriza kuri uyu musozi, nibwo uzamenya ko ari jye wagutumye. Musa abwira Imana ati, ningenda nkabwira Abisirayeli ko Imana y'abasekuruza yabantumyeho, bakambaza izina ryayo, nzabasubiza iki? Imana iramusubiza iti, nduwo ndiwe. Kandi uzabwira Abisirayeli uti, uwitwa ndiho yabantumyeho. Uzababwira uti, Uhoraho Imana y'abasokuruza, Imana ya Aburahamu, n'Imana ya Izaki, n'Imana ya Yakobo yabantumyeho. Uhoraho niryo zina ryanjye iteka ryose, kandi niryo abo mu bihe bizaza bazajya banyita. Genda rero ukoranye abakuru b'Abisirayeli, wabwire ko Uhoraho Imana y'abasekuruza, Imana ya Aburahamu na Izaki na Yakobo yakubonekeye ikakubwira iti, nabonye uko mumeze, mbona n'ibyo mukorerwa mu Misiri.
none niyemeje kubakura muri ako kaga ko mu Misiri, nkabajyana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaperizi n'Abahivi n'Abayebuzi, igihugu gitemba amata n'ubuki. Abakuru b'Abisiraheli bazakumva, maze mujyane ku mwami wa Misiri, mumubwire muti, Uhoraho Imana y'Abaheburayi yaratubonekeye, none tureke tujye mu butayu ahantu h'urugendo rw'iminsi 3, dutambirire Uhoraho Imana yacu ibitambo. Nyamara nzi ko uwo mwami atazabemerera kugenda ntaramuvana ku izima. Nzakoresha rero ububasha bwanjye nteza Abanyamisiri ibyago bitangaje, nibwo umwami azabareka mukagenda. Ndetse nzatuma Abanyamisiri babareba neza, be kubasezerera amaramasa. Abisirayelikazi bose bazasange Abanyamisirikazi baturanye n'abo bacumbikiye, babasabe imyambaro n'ibintu bikozwe mu ifeza no mu izahabu, muzabyambike abahungu banyu n'abakobwa banyu, bityo mube mutwaye ubutunzi bw'Abanyamisiri. Nyuma yo gusomera hamwe ibi bice 3 bibanza by'igitabo cyo kuvanwa mu Misiri, subiza ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere: ni ubuhe buryo butatu Satani yakoresheje ngo Abaheburayi be kugwira? Ikibazo cya kabiri: vuga amazina y'ababyaza bari bashinzwe Abaheburayokazi. Ikibazo cya gatatu: ni irihe tegeko ababyaza birengagije gushyira mu bikorwa, nyamara Imana ikabifata nk'ubutwari? Ikibazo cya kane: Musa ubwo yavaga mu Misiri yahungiye mu kihe gihugu? Ikibazo cya gatanu: vuga amazina ya sebukwe wa Mose n'umurimo yakoraga. Ikibazo cya gatandatu: vuga amazina y'umugore wa Mose.